namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel ka gazeta voyo of course namtlha continue timhaka ta nsati wa Gagash of course na Gagash ta kha link wa kwalawa na mhaka leyi of course hi nga helela ka the previous video mi nga ma swona of course nsati wa Gagash vika posta munhu wo karhi a hi n'wi hideni xikandza for various reasons mara sweswi hi nga n'wi reveal so she posted that guy loyi xi posted him a kha kombisa ku i le ku n'wi lavalaveni munhu waloye okay so tanihileswi mi swi tiva ku vo Master T timenemene a swi nga ta ze swi teka nkarhi wo leha hi nga ze n'wi kuma munhu loyi a na ha ri ku n'wi lavalaveni mara ku vhele se hi n'wi kuma hi n'wi kume hi mahungu yo karhi so munhu wa kona hi loyi akhawunti ya yena ve ri it's na ku tiva nhlamulo wa BMQ as you can see BMQ of course loko i fan ya Ben Mayengani and stuff like that so loko fika hi cheka account vhele hi fike hi sungule hi verify we can see ku it's him as you can see it's him tanihileswi mi swi vonaka na picture leya exactly ta yi kuma kwala ndzeni la ma swona it's him and then we can also check that other image the exact same image leyi as you can see so ku endleka yini Master T swi loko na yena a ri ku circulateni ka ti-images ta nsati wa Gagash a kha a nga hambalanga ni very to ti nga ku trending and stuff like that so a hi voni ku endleka yini manjheni Master T i vulavula yini kahle wena what are you talking about yeah so no hlama loko se ni n'wi kuma ni fika ni n'wi vheta ni n'wi kuma ku i post swo karhi mina ni n'wi kumise hi ku ri late manjheni yeah so hi fika hi vona fika tsala ku a ni kombela ku khomeriwa eka nkata Gagash xikan'we na Gagash okay nge byi nghena ngopfu so loko ni kha ni languta post ya yena yi ri 3 hours ago so Gagash and a endle video ne 6 hours ago as you can see kwalano so 3 hours later miselo ivi a tsala data apology so a hi fike hi twa Gagash a vula marito lama ka this video no kamchini and ni vone van'wana vanhu vo tsaka va rita khomiwa yeah, there is no way. No, very few. Okay. Reason why? Stand and take a lava one and Sukuru one yan. Pakota Jones. 4 or 5 people, it's a master pencil. Look, so Santa. Tahima Millenga, which in the Kota send like as says. Look, Santa will approach and then I lay that's approach and then and when things ever animal of violence. Yes. So hence I'm saying to sing in lake. It's a master pencil singing in lake. Kala, whether was love. So, to go setting with taking it, I'm going back to say in a criminal record. It's not a joke. You can go stand up win. I know no tang. She ain't taking one thing making Lotway. There is no way. It's not even a threat. We're busy. Look, file any file as it is not firing. Not necessarily Margaret, I'm hurt. Yes, I'm hurt. It's not a joke. Kwa mula ka celebrate ku loko va na vanhu va posta nsati wa yena va ku yini yes ani aim na saka ku twisa munhu luya mi twisa mina ku vava mara mi nge ni endli nchumu unfortunately mi nge ni endli nchumu I'm still stuck with my wife so it means Gagash ivi a cinca miehleketo mi nga ma swi hleketa ka the initial video a kha kombisa ku ve nge retaliate leswi as vo Master T na hi vona swi nga connect straight ngopfu la ntisi koko ni vhele decision ta van'wana na van'wana vanhu va decidela so ni nga support straight mara however sweswi yeah of course we are kombisa ku ta khomiwa vanhu ku va ku ri mhaka yo twala guys vanhu va nge tsakisi ku va imagine guys phela the beef a swi twisisa swa beef swa helela moyeni leswiya va beef na vo Gagash na vanhu mara loko eze i humesa xinepe xa munhu a nga mbalangi poster straight it means se wo ku lweni so ku laveka nyimpi ya straight kwalano ma vona mhaka leyi so ya so mhaka leyi ya case yi va yi kha yi twala leyi so hi leswi of course Afrika kombisa swona sweswi Gagash ku va ta khomiwa se a ni tivi yi nga yo choose swona na ku endleka yini ku vheta yi apologize so no so we don't really know kumbexana vo yi sendela papila va ku yi apologize we don't know mara so he continued and wrote ni nga ri okay a ni te kombela ku rivala ka Gagash of course ni nga ta Gagash ako ni nga rivali va ndyangu wa ka vona hi vumbirhi xikan'we na ti-fans ta vona eka leswi ndzi nga swi endla swa ku hangalasa ti-pictures to ka ti nga tshamisekanga eka swiyenge swa social media okay a ku ri ku tsakela a tlhelo na ku nyanyuka ngopfu no lava ti-likes hi tindlela to homboloka so as you can see a ndlela endla ti-likes that's why a yena nene a kume ximafuna ku manjeni swa ti-scam
swa ni disturb la as you can see kwala a lot of likes that's why I posting say yeah swi tsakisa ku posta ti-picture ta munhu a nga mbalanga just for likes that's extreme a swi benefits nchumu swa ti-likes ne a swi benefits loko maybe a ko posta vo master tiso ka YouTube va ta va kha swi tiva ku yes ni ta benefita swo karhi so ti-likes just for the-likes kateki ndzi ri sorry eka hinkwavo lava swi va khumbeke vo tala mi ni khuzile ni tlhela ni mi rhuketela ndzi ri sorry na le ka n'wina ndzi dyondzile eka xihoxo lexi ni nga xi endla ku titsongahata lokukulu of course ndzi kombela mi ni rivalele leswi of course a nga fika kombisa swona so mhaka hi yaleyo ngwenya se yi le ku rhumeleni se a hi tivi so of course hi ta kha hi yima hi vona ku xana Gagash na ngama yena va ta va kha va teka marito ya mi hisa lona because mi nga mi swona of course hi updateni ka previous video ku swi le ku tekiweni hi xinawu se a hi tivi ku va na evidence ya swona hi ta vona swona ku mhaka yi ta yi kha yi fambisa kwele mara in overall se ngwenya yi le ku rhumeleni se ku le ku tikeni manjhe ku le ku tikeni hayi ti-likes ti nge pfuni nchumu a ti ngheni na mali a ti va ti ta na mali to ti nga ku affordela na loyara so a rates loko ku ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe